Umaga, at familiar at kabanatan. Iroy at Eastern Samar, the Law District of Eastern Samar, the Honorable Maria Fair, Romerica Bunda, Parapakit Anay. Thank you, Mana Fair, for bringing to class to Llorente. First time. Thank you also for bringing the artistas to Llorente. And thank you for your great help na dahil mga proyekto din ng Llorente, na dahil simbahan, na dahil munisipyo. Salit, itigpapadis sa imo, ityada na nakabusa ng mayor. Nahirani in blue na tao. Amon batanon ng mayor Llorente. Mayor Dandan Bo. The Honorable Congresswoman Fair R. Bunda and Mayor Dandan Bo. Kita, hai, aku